Wata katisana kwa tumubiri katika tigabu ya Davis. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria. Abantu bebisaku byonsi, omuyenga gw'ebintu ebinoru, omuyenga gw'edivayi engiyamono, oyi gw'ebintu ebinoru bikire emeseto na edivayi engiya ekenonoire. Aiga segetuno eke omonene nasalye na kurusia egetubo getubete abantu bonsi. Egetubekyo kiramboire igoro yebisaku byonsi. Omonene nasire amakweli goikakare na kare. Natinye amariga kurwasa amaisa abantu bonsi. Nasire obuchayo kw'abantu baye kurwase ense yonsi. Na omonene atebire aseri tukeyo mbatebeiga roro oyonere Nyasaye wito oyonere twakaganyire eginde anyare wotutoria oyonere omonene twakaganyire tiga toboke na buchinga ekiagera okorenteire obutoreka lingana lya Nyasaye. Sapo some come lei sa messo tu che me lo chiede bene e me lo chiede to lei amo e che me lo chiede to la chianda la voglio me tanto ya che no chiavono qua dei gento ogni e kore ngani wa no one ne boria bogo cha boro ki wa setore la vo e bitongo byonsi ni go biganyete no kuganyo konene mono asedi tukoliria abana ba Nyasaye bamuta kuworokiwa inaki ebitongo byonsi nigo byabegetwe inseye yengento yabusa tali asogwanja kwabo gorende asogwanja kwaye ere uyo bibegete asogosemeria ekiagera ebitongo ebinyama na bisiborwe korwa ase ogosiborwabo ogosaleka Isai ime ase ogosiborwa kwabonene kw'abana ba Nyasaye. Inaki twamanyire nga ebitongwa byonsi nigo bire n'owetaaga naye nigo bire n'obororo n'onyango ikabona. Osekali igo yoka
korende nonya nintwe abanyene abatore nogotongorwa kwomoika nigotogwechana ase emiono yaitu gatoganyete gokorwa koba abana ba Nyasaye engenjo yaye okoborirwa kwemebere yaitu ningirende torateba asaye onye Nyasaye ore nsemo yaitu ningo oranyare gotokwa ere oyotarabere tobwana oye amabero korende akamurwa asengenjo yaitu intutwensi inaki aramote gotoa ebinto byonsi amonere ningo oranyare gosoera abatware ba Nyasaye nere okuba oboronge ningo oranyare kubanatera ekina Kristo Yesu nere okwete nakobwa asaya obokigwe korwa asaba kure era nigo arensemo yokoboko gwoko ly'ukwa Nyasaye naende nere ogotosabera ningo oratwakanane korwa ase obwatani bwa Kristo ne ogochanga ose noboro ose nokorosibo ose nenjara ose ngesogono ose noboro ose nomoro unerigire ase engenjo yao nigo togoitwa mubasoboira twabarirwa koba kuna timondi tigocha konyenywa korende ase amang'ana aya onsi twabeire abagwi na gwetania abagwi gwetera asare oyo twantete ninde n'obumaene bw'okomanya ng'a nonya n'abakweri nonya n'obugima nonya n'abamarayika nonya n'abari n'ekinguru nonya n'ebinto ebirao nonya n'ebigo kigota nonya n'okobwa nonya n'ayare igoro nonya n'ayare ense nonya n'egetungo by'ebi byonsi bikonyara gotwatana na olwase obwatani bwa Nyasaye obore ime ase Kristo Yesu omonene oito ingana bya Nyasaye Haleluya 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 Abeneme Osoma kwevanjiri yaliga tunayoano Ahadimu Nasaye awebobonene Yohana 11 mirongo na yamo wike mirongo na isano na ibere Elimarita agapebi Yesu omwana nonya na akwarenge mumurominto angatwakwete kurende nonya bono namanyire ngakende kiyonsi urasaba Nyasaye nakwaye Yesu akamutebya umuromino ntahoke Marita akamutebya namanyire kanake kubokiwa asokubokiwa ituko lyomwego Yesu akamutebya Janicho kubokiwa na obugima iyo nyegendirenche na isabokwa na moyo ndobuyensi ole moyo nako unyegendire tabokwa anyangake ne yegendiraya akamutebya monene njenegendirenga aye naye Kristo umwana wa Nyasaye uria uoja asense Tuwanshiri ya Mungu Kristo atohiriwe Kwa rasa
evanjiri ibintu birusiwe. Asante ya Tata, Eri Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tuweka mkono tumsifu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ase our reflection today at today's funeral. Dear brothers and sisters in Christ, today we gather with heavy hearts to bid farewell to our beloved sister, Annette Mungu Makori, a widow, mother who died at the age of 48 years after some illness has been called to the heavenly homeland. Humanly speaking, it feels too soon. Her children still needed her. Her family still lived on her. He still expected more years, and yet, in the midst of our sorrow, the word of God gives us light and hope. Iko kuna tuacha matanga tumanya tena kule atangwa miaka mingi mno wana wale kama nganeti familia ya jamaa nganeti akina ende saumuraki tuwa tegire lero imali ya sai batwalire uburabu batwalire obasemeria. Katika somo la kwanza tunafundishwa kwamba Mungu ataangamiza mauti milele. Hata ukisoma katika somo la hekima ya tatu pia inatufundisha roho wenye haki zimo mikononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawapata tena. Najua huyu mama alivumilia msalaba wa ugonjwa, kulikuwa na maumivu, kulikuwa na wasiwasi, safari ya hospitali na majonzi ya kimya. Lakini leo tunaamini mateso yake yamefika mwisho. Mikono inayomshikilia sasa si mikono ya ugonjwa, bali ni mikono ya upendo wa Mungu. Mungu yule aliyempa nguvu katika ujana wake na katika kulea watoto wake, sasa namkaribisha katika amani ya milele. Iko somo kubwa kangani na nyatara sobororo na otora makweli na otogo sendelia Bwana amakweli kana sirekare kare mashare. Bwana ndio wetera makweli ndera makweli kana yo mwanzo makweli kana insere kare kororo bora sana. Hata wakati tunasoma Zaburi 23 inatupa pia tumaini kwamba nitapopita katika ponde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Tata yetu alipitia bonde la refu la ugonjwa, lakini hakutembea peke yake. Mchungaji mwema alikuwa naye kitandani, hospitalini, katika udhaifu wake na katika sala za usiku. Leo mchungaji huyo anamuongoza kwenye malisho ya kijani na maji ya utulivu. Kwa watoto wake, kumpoteza mama ni uchungu mkubwa sana. Mama yetu aliwapenda kwa upendo uliokuwa kielezo cha upendo wa Mungu. Alijitahidi, alijitoa sadaka na alivumilia mengi kwa ajili yenu. Upendo huo hautaisha leo. Kama Mtakatifu Paulo anapokukumbusha
hakuna kitakacho kutenga na upendo wa Kristo. Si ugonjwa, si mauti, hata kaburi haliwezi kutenganisha. Upendo aliopanda ndani yenu unaendelea kuishi. Mafundisho na maadili aliyowafundisha ni hazina yenu. Mwenzi na kuishi vizuri, kubaki na umoja na kumtumaini Mungu. Katika Injili Yesu anamwambia Marita, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminiye atapokufa atakuwa anaishi. Kifo kinauma, lakini si mwisho. Kwa waamini, kifo ni mlango, si ukuta. Ndio maana hata tunaimba hivi, kaburi ni mwanzo, ni mwanzo, kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Kaburi ni mwanzo, ni mwanzo, kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Nitaenda mwenyewe, watoto watalia, nitaenda mwenyewe. kaburi ni mwanzo, ni mwanzo, ni mwanzo, kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kifo ni daraja kutoka mateso kwenda kwa utukufu, kutoka majonzi kwenda kwa furaha, kutoka imani kwenda kumwona Mungu uso kwa uso. Dada yetu alikuwa mjane, aliwahi kuonja uchungu wa kufiwa, alipewa majukumu mengi peke yake, na alikuwa mama na baba kwa watoto wake. Uvumilivu wake na kimya na kujitoa kwake kila siku ndio utakatifu wake wazidi. Mungu huona yale ambayo wanadamu hawaoni, kutamani yale ambayo wengine hupuuza. Maisha yake hata kama yalikuwa na changamoto, alikuwa thamani kubwa mbele za Mungu. Leo namkabidhi kwa huruma ya Mungu, atufichi kuwa tunaumia. Hata Yesu alilia kaburi ya Lazaro, lakini kama Martha tunakiri imani yetu na Bwana naamini. Tukio hili litukumbushe pia udhaifu wa maisha ya mwanadamu. Miaka ya huyu mama inaonekana michache, lakini kilicho muhimu si urefu wa maisha, bali kina cha upendo. Kwa hivyo tunafundishwa kwamba tuishi tukiwa tayari, tusiruhuishe migogoro, tusamee, tuwapende wenzetu, familia zetu wakati wowote. Ekeroto kuligereria miaka yaye wotoro kingobo gimano obwenge mambo libotambe. So may this moment also remind us of the fragility of life. 48 years may seem short, but what matters is not the length of life, but the depth of love. So what does it remind us today as we are gathered here? Let us live ready. Let us reconcile. Let us forgive.
Let us love our families while still we can. The price of our salvation is eternal preparedness. Gharama ya wokovu wetu ni kujitayarisha kila wakati. Tayari kinga kyose. Byabole mu mwensi. Kore ngo musinye ngai none diaro akubona yi. Momenye tasobwa mole liko site bwana ogenda to konya abantu. Era pogima no bwene. Karatoro soma Lucas 17 chapter 26 Watu tebi kurujogo cha kumuru kusomera ingekulia bakunywa meliwa minto birenga muiwe birenga ikwana kakia nuni wale kunywa na kolia na kunywa mana oikari tukoriria nu asoeta sogato etoigo igacha igasiria bonzi eboigo unayabete asama tukaro barenge kuria na kunywa bakugura konia bagusimika birenga muiwe dede aya 6 bakolia bakunywa na kunywa Bale kolia bakunywa bakugura bakonia nakosime Wange kunywa bakolia bagosimeka bakonya bakubona nabo igo kuna yabete asama tukaro barenge kuria na kunywa bakugura konia bagusimeka bakwagaga ebarenge kunywa bakolia bagosimeka bakugura bakonia akwagaga Orende asiri koliria roti agwete soto omolero na ekebriti bigatwa kubaigoro bigasiria bonzi nabo igo erate koba asiri koliria mwana mwanya bantu arauruke siri koliria oyorekera maigoro na ebintu byaya bire nyomba ime taika abibogorie nere oyore mogondo nabo igo taira naika monyore mokaroti uyorari tie kwegera obogima bwaye nagusirie kurende oyorasirie obogima bwaye nabonyore evangelii ya Mungu Kristo ing'ang'ariani igo ngikiboroja bagatuberere mbaba ya barekoria bakonywa bakonyomererwa
akunywa, akwaga, akubora, endelea. Gawa gaji nao warabu, fanya biashara nao warabu. Habari gani? Kono kara bore niyo ibusi nyene kaya kero ni watu wereji. Kaya yukantaya ni tayo mwana waletori nene. So at the time they want to consult with ordinary life, they forgot to pray. Today we are reminded that life is short, life is fragile, so we need to be ready. So let us be ready. Let us be concerned. Let us forgive. Let us love our families while still we can. Let us love one another. So, as we commend our sister, we pray that may the angels lead her to paradise and may she rest from our labors, so that God may also bless our children and all those who loved us. Eternal rest grant into her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sasa tusimame kwa sala za waumini. Tunaomba mama Katoliki wakuja hapa wachache. Wale wageni walitoka mbali kuja kuja presentation, sisa kuja kwa maombi. Samuli presentation kwa maombi. Mama Mkatoliki, Papa Mkatoliki, all family members, tusimame wote. Wageni waliwagwada, presentation from you, prayers of the day. Ndugu, tuweke mikono katikati, tusimame tuweke mikono katikati hivi wote. Ndugu wapendwa, tukimkabidhi dada yetu Anne Mutomakori mpendwa katika huruma ya Mungu Baba, tumuombe kwa imani na tumaini tukisema kwa siri ya marehemu na dada yetu ambaye katika maisha yake alibeba msalaba wa ujane na ugonjwa wa uvumilivu, ili Bwana amsamehe dhambi zake na ampokee katika ufalme wa milele. Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba usikie. Tunaombea kanisa takatifu Katoliki katika dunia yote, wetu ufanye wafuasi wake wawe watakatifu. Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba Uwa kirambia Mungu na mbia mama yako ya uwa kiuli na uwa bila sili kulialera. Mbia mwana singi iti family siku. Name mbia mwana singi iti family yoliko uyikuwa nanga kwa kukulira na yoyo. Omwana nea onanga kwa wako kuseli mungu mwini. Nanga kwa kukulira na yoyo seko waki. Awa iwaka ichinguru. Mpina nanga kwa kukulira na yoyo seko waki. Kwa sababu Mungu mwenyewe Mungu anakuwa kwa watu alikuwa rokwele na ase na sae Mungu wetu. Mungu korani Tunaomba kwa ajili ya familia. Tunakabidhi familia ya Anne mikononi mwako Yesu wetu mfalme. Tunaomba uweze kufariji hao watoto kikamilifu. Tunaomba uwape hekima, uwape matumaini, uwaongoze, hasa uwape matumaini katika maisha yao. Awekee malaika mlinzi, aendelee kuwaongoza siku zote za maisha yao. Bwana, tunakuomba utusikie.